te motheletši o mmotse community radio gona fa le go 96.3 FM a se tegeniki bana bešo nna ke morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusha mene re dutse fela metsotsong e seswai fela go itšwela go area ya lesome ka kapa 8 minutes after the hour 10 o'clock a gomme a letšatši na le kgono e le letšatši la di 15 agostose 2023 a la bobedi le botse le tšatši a la Khetha Day le kgono a rena le ba bamba leloko la ka kua lefaseng la naganeng ya bao ba llang ka leloko alright ka kapa radio e re ke se ka nabanaba ka yona ka kapa ke tšee sebaka se fela ka sepedi ba phentše ba re go monate kgodu yeo e tšwago lerotseng ba bangwe o tla kwa ba re nna ke lekgo leo le tšwago pitšeng re na le dikgaetšedi tša rena fa tša leloko leo le rile go tšwa ka lefaseng la naganeng ba na le mathata ke mo re ileng ra re ge ba fetša gore letšetša megala ba re hlalosetša ra bona gabotse gore ba swanetše batle mo pitšeng tše kgolo fa ba tle ba kopane le Professor Moremi ba hlalose dilo ka moka ga tšona tše e leng gore ba lla ka tšona ebile ba tloga ba nyaka thušo le hlahlo godimo ga tšona gomme e re ke amogele moroka fa ge ke fetša go amogela moroka ke moka ke tlo ya ka mola go bona ka mola ke ba fe sebaka nke ba kgone go hlalosa ditaba tša bona gabotse moroka ke ya go tamiša mongaka a ke go amogela malome ka kapa madume go motheeletše go lela gausi moale go gona a ke thome ka go tamiša magotši bokhumagadi baruti ba porofeta mangaka ga borena setšhaba sa ga borena ka moka ka kakaretšo mangaka ga borena dikerekeng ka moka bao ba šomago ka dipetlele re a ba tamiša ka moka ba nnakišie motho nako e ile ke kgopela tshwarelo ya go fihla lata ke šitantšhitše ke mabaka a mangwe ka ge e le gore re bereka ka batho ba e lego gore ke balwetši ba gešokile ka no swarana le tše dingwe tša malwetši a mang ka mola ka kosa gore ke no re pele ke kitimela ka mo ke be ke thušitše o mongwe wa ga borena daramo ka matla modimo le badimo re kgonne ke rata go lemoša batheeletši ba rena se sengwe sa gore le go gola malome ka kapa ke re happy birthday modimo wa go godiša go okeletše mahlatse mahlogonono dimpho tše di sa felego a ke tšwele pele le ditaba re na le molli o mongwe wa rena wa ka kua kere mo mphounela ka mehla le ka matšatši re mmeile mo go ba e lego gore re tlo ba thuša garamo lebala molli wa ga borena wa monna wa llago ka gore o nyaka thušo e fela re tlo mmeela letšatši ke rata go leboga MCRS pitšeng tše kgolo mabapi le tabeng ya go thuša leloko le e leng gore be re gahlane le lona godimo ga taba kgolo ya pharela ye e lego gore e be ile thata ba gešo be e sa lokišege moroba ka lebaka la mokgwa wa diperekišano le ba leloko le batho ge ba tepoditše gore nnete re tloga re nyaka go lokiša nnete re tloga re nyaka ka ga borena go e ba le bophelo bo bokaone re bile le ba ga borena ba go tšwa ka kua kgwabokwane ba e leng gore ile ra kgona go ba thuša go ba ke gapa madi a senke ba e ba le bothata ka tokologo ye e lego gore motho o ile a lokologa pelong wa mme re kgonne go mo thuša ka mokgwa re ka kgonang mmogo re thušana le MCRS malome ka kapa lenanegong le legolo la Setutla pitšeng tše kgolo le kgono di a kgabakgaba balli ba letšatši ke ba a ke lebogele moruti malefo ga kgonne go tsena a fa batho di-product gore di sepela ka mokgwa mohutamang ke rata go leboga team ya rena ka mokgwa e berekileng ka gona ka thata gore re feleletše re kgonne go thuša balli ba rena ba letšatši bohle ba o ile go gore ba lekile ka matla ka botsohle le mokgwa wa phišagalelo gore dilo di loke di be gabotse ke a ba leboga re ka tsena godimo ga tabakgolo malome ka kapa ntle le go senya sebaka ke a go leboga professor ke a go leboga mongaka re na le dikgaetšedi tša rena fa ke tše tharo ga ke tsebe rena ke o mofe mo go lena o e leng gore o tlo kgona go hlalosa ditaba gabotse wa di tsebago gabotse o mogolo mo go lena ko o mofe ke lena kgaetšedi yaka le first born ka mantšwa mango e ra gore ke lena ba ileng tate a lebitša ka moraga ga ge mme a feditše go tlhokofala ya ke tloge ke nyaka lena nke
le no tšeang sebaka se kgaetšedi yaka le ka no se bolele lebitso la lena le ka no se bolele sefane sa lena la no dumediša motheeletši ge le fetša la re hlalosetša mathata ka moka ke tloge ke inyaka go tloga gona mola go tloga ge tate a etswa ka lapeng la batswadi ba gagwe a ya go tekagela lapa la gagwe ke kgopela o no e thoma gona mo kgaetšedi ka nke o nna bana be le yona ke dumediša batheeletši ka moka ba batheeditšeng kgole le kgauswi nna ke le tlhokaina bothata ba ka gešo ebile yo bothata thata o tlogile gae ka 1988 a go nyaka stene sa gage e le gage e le phapano tša ka gae le boragadi a buile bogadi re sa swariwe gabotse re ile go fihla ka gae ra dula a wa tata a bereka ya mmerekong go sene bothata morago ga mengwanyana A4 mme ka tla gae ka thoma nna ka bajwa ka tlogela sekolo ka mmerekong go tlogeleng ga ka sekolo ke ya mmerekong ke tlogetše bana ba ba gešo le mme le tate weekende mme a tlong go hlokofala ka yona ke tlile gae ge ke fihla gae mme a nthela re ngwanaka ke tla ba ke mpšeše re ruile le katseše mara ka tse ene beke tše pedi le mpše ene beke tše pedi di tla bošego mo ge di fihla mo gae bošego mosegare a di bonale bošego ka tse ema mola mojako mpše ema mola mojako mpše le ge re ka e bitša ka leina la yona a e tsokinye mosela ka tse le ge re ka e bitša ra e no tomola mahlo nampile a wa go netaba ke mokibelo sontaga furugu a wa ke a hlatswa ke hlatswetša bana ke a sepele wa mphegeletša ompoela stopong gompeeleng ga ka stopong ke go namela nna ke ya mmerekong ke sontaga go sa mantaga furugu re ja breakfast ke wa mmerekong ka 8 ke bona ngwanyane wa gešo a ntatelang o tsena le wa mmamogolo ke ba babedi ke re mola ke re ke a ba ke timela ke itea ke letswalo ke dula fase nabile ba re tsamaya mola go bona ke ae ke ba gatlhanetša o wa gešo wa lla ke botsiša o la o mongwe wa mmamogolo wa ka ke re gante o mokete o llela nna a re a ba o swanetše go lla mane o hlokofetše ke tšwa gae maabane mme a senka nthela a re go ba bafelo a re napile wa bona ke go kgopela makgowa ba nrwala ba ntliša gae ke fihla gae ke botsiša ke re ke a tsena o kae ba re aowa a gona ba mešitše sepetlele ge re tlo nyaka taba sepetlele motho o la a fetile le yena sepetlele ba re mo tšeeng le mission police station ba ile ba santse gore ba mission police station tata a rela driver a re feterie moteti mmušareng wa moteti ba fihlile ba mamogela ba ile ba santse gore ba yo mo tšea o ditše 2 weeks mmušareng a sa ice ge ba fihla mmušareng wa moteti ba santse gore ba mo tšee bo mo hlapiša ba mo iše mo go swanetše a tšhologa madi mamogolo a rena le malome ba butšha ba re gante motho o ka re o dutše beke tše pedi mo mmušare wa ya le sona mosadi o la mmušara o ile a fetola re taba mosadi o ke e thata ge e le ka ešala morago maphodisa a tlo mo epolla ke go tleng ga ba tšea mme a e tla go bolokiwa o bolokile mokibelo ge go tlo tlhaba la sontaga motho o le o ntlela diponong ka mokgola ke motlogetšeng a apere ka gona a nthela re ngwana ka tsoga bošego ka one o tlo mpone gore ke tsena kae ka nnete ke mo diponong ge ke sepela ka mokgola wa mpontšha wa ntlhatlha ke tsoga ke ipona ke tsoga gona ka mokgola ke mo tlogetše gona ka mokgola a mpona a rang gore wa mpona ke tsena ka ntlong ya majwang ka mafuru ga botate furugu eo ka tsoga ka lata malome aka ka mmotša re le nna sese o tlile mo go nna solso a bolela the same story sela ke se bolelang a bona e le gage mo bekeng before a tlo bolokiwa tate o tšea bike ya gage o rela nna gore tšea bike e tletše madi so o e hlatswe se ke be a bona ke motho ka ge be ke se ka nagana gore go riegang le tšeo di sabetlatla pe ke ne 22 years ka ria ka mokgola a ileng ke rie ene e le gore before a tlo bolokiwa kua re tswang go molata gona mo ba reng o ile ntsha o ile malopo e re tsena batho ba la ke butša mme o la ke re mme o etse godimo ga mmoto a pšhatla ke mmoto go ba jwang mosadi o la re aowa mmago a wela mmotong o ne o wela mo lapeng ene motho ola ke motho mogolo le ngwana ke a kgola ka wela mmotong a ka se pšhatlege gare ga hlogo ke re ke tlabile ke kobošile ba reng be le maaletše yona kobela e laetša motho ola ba khupeditšwe mo sepipa moya kobela nto e remilwe mo gare ga phogo ke mo a ba etswa madintsheng be go ne batswadi ba gage go ne batho ka kua gae ba kgobokantšhitšwe goba ba tšo motšea moo a sa fiša a sa wele malopo mme wa ka moo gausi le ga mme o e le mogotsi ga a wetseng ka gona a re mme ola a tsamaile mo a se a hlokofalo tsamaile a sala ga botsa wele ba sa bolele badimo ba gagwe
jwale ge ke fihla ke botiša a re aowa motho a tsamaya ntho motho go ra gore o kapilwe e le gage before ge ke bereka nna kua mme ba ile motho a teperekang a rekiša majwala di-weekende mo gare gabe a rekiša dišeba a tla kua go nna mmerekong a nte lebela jwala jwa kgatšha ke borekiša o tlile mokibelo sontaga frugo tate a tsena kua a re mo go nna re mmago ke tlo mo hwetša bošego a etswa kua go mokgotsi ola gage ke mokape ka selo gomme batho ba tle ba hwetše a rapaletše mola ke ba kgotsiše ke tseba gore ke nna ka nnete tabela gage e regile after 2 weeks le nna ke le so šetša ntshomile fega se ke imile ka 2000 a ntshumela ge ngwana a etswa sekolong feweleng ge ngwana o la etswa feweleng a motšha re lejileng ngwana o la re jile nama kua re yaka e kae napile tša molamo swara ngwana o la moitea ka ona ka re o ka iteela ngwana dijo tša sekolong rena re apeile mo gae na a re ya ebile ke nyaka wena gore o ne molomo a tšea siša a ntshuma se gafile ke yena okay a re a bone gore motho o tla go ria o tla go gobatša na ka re a o a phethe thato ga ke ka mokgwa nyaka ya ke ge ke tlo tsamaya ke ya go kokwa ka a dula le ragadi ka fihla go yena ka mmotša kokwa ka o ile mo swariše ragadi ya ka re mo iše kgorong ke ge ke tlo lata ramogolo wa ka o mongwe wa ba šetše ka mmotša ramogolo a tšea tabela a iša kgorong ga a išitše kgorong a bitša o mongwe wa mo latelelang ba re aowa tabe ge šetše le so bana ba khiba mmane ba tlo hwela ka kua gae a re ba tšee malome a bona o netenetše pedi a ba feng se seng ba dule ka mo go sona ntane ba le a dule ka kua aowa ke ga tlo lata bo abuta ga ba rela re le kgona tša malapa ka lene basadi ba lena ba babedi na ke tsene go tšona mosegare ge ke be ke bolela le moratho wa gago o tsentšhitše taba ya malome ya lena wo e sa leng a timela ka morago ga go kwa ka lehu la sesiaga go diregileng malome o kry-ile le gage e le gona so ba re swere rafo so malome a tsena a re ke a e ria ke a lwa ka kua ga e lwa o lo mošupile a re wena o tla se bona re tlhetlhile gantšhi le malome re monyaka le go ntate moremi re tswa gantšhi re monyaka malome wa ntšha lentšu yena o botša batho more malome ya bona ba ka segole ba mo kry-ile nna ke a tseba mo a leng entane ge ke mmuša go ra gore o lašetšeng o mogolo go tlo timela ye o ra wena o ra malome go ne malome ya ka wa latelelang ke mme okay tate o tsamaya a botša batho gore malome ya lena wa tseba mo a leng o la timetšeng ya entane ge gore yena a mmuše a nyaka gore a boe go tlo timela o lo mogolo o ya okay gone jwale le bolela gore go tlo ba le mmereko ka kua gae ke mmereko wa eng o swantse go tlo be gona ke monyanya go nyalwa ngwanyana go nyalwa o fe yena o go nyalwa o jwale mmereko o swantse o ye go direlwa ga botate ke last born napile le kirile mathata mohuta mangele ya go bolela ka taba ya mmereko wa kgaetšedi nna go gontšhi a ke be le bona ka re ke palela ke go sepela ke bolaya ke maoto ke a šala ke go ya bona ke mang wa e tsebang ga botse taba yeo ya gore tsamaišo ya mmereko wa kgaetšedi ya rena ba ile ge ba fitlha ka kua ga botate ba e bea fase go a diragala eng se ba mpoditšeng sona se ke ikoleng ka sona ba mpoditše le gore ba ile ba fihla mola ba nyaka gore ba tle ba ge ngwako a kere mola go ne plata ke tee e kgolo e ba ileng ba yagela mokgekolo a šetše a robetse gore a tla kgone go tswa ka mola ga gage ela ya borena e phiatlilwe e mo e sa le marope jalo go ne mo gongwe go ile ga ba dipolatana mo ntsheng ragadi ba ro ba retša re a ke nyake go le hlomamo mo go ne bana ba ka ba ba robetseng mapele ntlo ye e tlogetšeng ke botate mogolo le bokoko e ka yona e gona o e sa le ke gona yona e ya go rolwa dikuaneng jwale ke ka baka lang lena le sa re ge le bua la tsena ka mare ga yona le gapeletše ga go tekagela ya lena ko thoko ba re a se ga bo motho ka mola ke ga bo bona ka moka o ke ka baka leo le gapeletšega go tekagela ya lena gona ka mo jarateng gore yela ya batho ka moka e be ya bona and then go boletšwe ka taba ya mabitla gore mo swantšeng le age gona go ne le mabitla a bo bona o ne bana ba gage mola ande nna re ba tsebe a senke re no kwa ba ragadi re thomile o kwa ka moo ragadi wa rena o ne le bothata ka re le ge re ka re ya dilo tše botse le ka kua gae a gate total mara family ya bo rena ka moka mo go neng dilo o ba gona 2018 re rile tlhoboša le mogoga le gona re sepetse bare se ke bela o direla ka kua ga mago lena le tatago lena se ga bona ke gona ka moga mogalatšo
ra direla ka kua a seng ka e ba gona le boletše ka taba ya go rola dikuane masenke a go bolela ka mola ntlong ya mokgalabe go diragalang ka mola ntlong ya mokgalabe jwale ye e ka tlhalosa ke ba a ka e bolela bokaonenyana kgaitsedi ya ka kgaitsedi re a bereka fa re mošomong ngwanešo nke o hlalose ditiragalo tše di diragalang ka mola lapeng la botate tšeo e lego gore di a tšhoša ka ntlong ya botate ge re ita ke letswalo gore re ite ke letswalo abuti wa rena o ile re a tlile ka kua ga koko wa rena a ke temiša ke dilo bošego dilo tša go swana le bo dilo tše nnyane tša bošego o tša ja mokitimiša mokitimiša jwale go bile le babereki ge ba re ba bereka ge ba fihla ka ntlong mmereki wa perekuane o ile re ge a perekuane kuane ya hlobolega ya dula godimo ga disamente mmereki a boa topa kuane a e apara gape kuane ya hlobolega ya dula godimo ga disamente ka kua ga tatemogolo abuti ya lena o ile a kitimiša ke dilo mmereki o ile a no re apere kuane ya no te tlhobola godimo ga tlhogo ya wela fase a boa a e topa a e apara gape ya no te kwišetša fase dilo tše ka moka ga tšona tše le di bolelago tša lehu la mme motswadi rakgadi wa go leganetša le yaga ntlo ye e swantšeng e be ya bolena ka lapeng la tatemogolo dilo tše di diragalago ka mo lapeng la botate tate wa di tseba kgaitšedi nna re tsebe gore tate wa di tseba nne ke eng ye e ileng ya le makatša ka mola ga botate ye e leng gore le ile la ba le sebete sa go e botša tate tate re bile le sebete sa gore ge re jutse le yena mo matšatšing re jutse le tate re ka ga botate ge re jutse tate o ne gore ai ntlogeleng mane ntlogeleng ke ka mo gae mane ke ne le dimpia tša ka kamo kwa jale ra thoma botšiša tate gore tate tabe e tswelela kae o šale o tlile o bolela taba mohuto na ya le dutse le tate tate o no thoma no re ntlogeleng ke dutse le dimpia tša kana ga e re dimpia tša gage o ra bomang o ra rena bana ba gage ge le mmotšiša gore o tlogela ke bomang o reng re se ka be ra mmotšiša tsona tšeo o ya gone jwale ka ga botate go dula mang tate o boetse gae ga bo mabane ya o dula ka ntlong e feng ya batswadi ba gage yona ye e wišago dikuane yona ye masenke a bolelago lena le sa dula ga bolena mogolo ragadi o kae ragadi o dula ga gage o tloga ga gage a etla go leganetša le ya ga ntlo ka moga ga bolena goba go diagalang o tloga ga gagwe ragadi o nyetšwe ragadi o nyetšwe o buile ga gagwe o agile mo gae napile o bea melao ka kua go ne dilwana tše ntšhi tše e leng gore wa di ria a ka se le reriše kana ge tate le wa mafelelo a tsofetše a ne le bana o ya ka ga geno o ya go phetha selo tata a go tshwenya ka badimo a ke re go lata bana ba ka kua gae a rena a re rere selo a bolele le rena selo o lata kgaetšedi age o bolela le kgaetšedi age wa phasa ke tse gore mo kgorong ya gabo ye ileng ya ntla ba ka be ka ntšhalentse ka re la tate ka re o kgaetšedi yago mo baneng ba mokgalajwe ka moka ke yena mokgalajwe a mo tshwenyang raithuru o tloga ga gage o tlo apea jwala ka mo a ke re motho ga a nyetšwe ge tata ga a mo tshwenya gore badimo ba mo tshwenya ka mo ga gage wa tseba gore o nyetšwe o apea jwala ka mo ga gage a tšea maphoroma a phasa a re tate jwala jalo bo nyakileng šibo ke bo dirile jwale yena mehle le mehle o rwele o rile jwala ga gage ka good friday a ba bonela ka kua ga gage a kwa ka kua ga ka morago ga good friday go ba polelo ya ngwana ge go tlo o bolediwa a romelela ngwana sese ya ge ka kua a tla theetša ditaba e be e le manta sonta laobedi o feta mo la a dumediša o ne o dumiša ka laoletse jwang a dumiša ka mokgolatlhong a re dumediša wa feta ga a boa ka kua nna re ne o kwa ba re ragadi gore o tlile ka mo o tlo apea jwala tate wa mo phasa o tlo apeela jwala ka mo a re a phase tate ka mo
gomme go ne le o mongwe wa ramogolo wa rena le ena a phasa mara ena o borietse ka gago ka re ragadi ke ga kae o rile majwala ga ka gararo o phasa ka kua gae ke nya e phasang e kae kgolo ka kua gae na mola ke ile a nchallenge bana koko a tlhokofetse a tlhobola ba re jwale re koko o tlhokofetse a go tlo šala motho re boa ka mogae a rena a re nyake motho ka ke nyake motho ka mogagešo a re nyake o tle re palela ko go tsena ka moga bo rena tiragalo ya lehula mma ke kwa o bolela gore mma o dutse beke tše pedi mmušareng a palela ke go swara ke ice ebile a etswa madi o be a bontšha gore o ka re o remilwe ka something tate o go bontšhitše paki ye e tletšeng madi a re o e hlatswe e seke ya bona ke motho ke a feta ke a mathomo ya bobedi ge le dutse le tate o na le go bolela gore a intlogeleng ke dutse le dimpša tša ka mo dilo tše pedi tše kgaetšedi yaka di go botša eng ka tate wena di go botša gore tate ke motho wa selekago kgaetšedi yaka ke tla ka mo go wena ka mo taba ye wena o ikwelego ka tsebe tša gago ya tate ge a re ntlogeleng ke dutse le dimpša tšaka e go botša goreng tate wa seleka o tsoga bošego go ya ka lena e sego go ya ka rena go ya ka lena ge le lebeletše tate ka mokgo a sepedišago dilo ka gona go tloga ka lehula mma go fihla le kgono ge a tlo re a tlogelwe o dutse le dimpša tša gagwe le nagana gore dilo tše tate a ka no be a di tšere kae di molaleng gore ke tša gabo ke nagana gore ke feditše malome a lena o a timetšeng o ne mengwe ge meka ya timetše ka 97 tate o re o a tseba gore na o kae le rialwa kere tate o a tseba gore o kae ebile a ka mmuša empa ge a mmuša o timetša abuti yagwe kore taba tše jwale ke tše tharo kore ke a lehola mme le paki ya madi ke ya tate ya gore ntlogeleng ke a tate ya gore o tseba gore na malome o kae ebile ge a mmuša o tlo sepediša wo o mogolo wo prof ngwanešo ga ke tsebe gore na ka gare ga dipolelo tše ka moka ga tšona dikgaetšedi tša rena di boletšego le ka mokgwa ke bego ke ba butšha ka gona ba araba ka gona ga ke tsebe gore na mongaka o ka tšwela pele wa bagadikanyana goba o ka tšwela pele wa boledišana le bona go ya ka se o se kwelego ke a leboga hle a ke go tamiše gape malome ka kapa ke be ke boe ke tamiše balli ba rena ba letšatši go no ba le se sengwe se sang kgotsofatšeng ebile ke sa se kwešišing tate le rile ge le mmotša gore letla mo o ganne go tla ga se la mmotša ge re ka leka go mo letšetša re ka mo kereya o lena le tseba tate a sene phone ke be ke duma gore nke re mo kereya malome ka kapa re kreye tate ya lebaka ke gore bana ba sokola putšišo ke gore tate wa itse ba tshokolwa bana ke be ke duma gore ge e le gore go a kgonagala re bolelele tate gone bjale oya a re leke magagešo go hwetša tate a re lekeng go hwetša tate re kweng gore na ke eng gabotse ye yena a e tsebago
alright motheletši wa mmotse community radio gona fa le go 96.3 fm a re a totoba magagešo a re lwela go hwetša tate go ya ka tumo ya professor Moremi a gore nke tate a tle a te tlhalose gore ge a šalle a etswa ka lapeng la gagwe leo a lešetšego ke batswadi jwale ka makgaritlana jwale ka mošala lapeng o be a ntšha ke eng ke muka le rakgadi o kare o tletle a nyakega gore yena a tle a tepolele gore ka baka la gore o nyetšwe o dula ga gagwe na ntwe e motšhumang ga ka go tšwa ka lapeng la gage a ya ga gabo a fitla a bea melao ebile a ganetša lasbon e lego abuti yagwe go aga ntlo ya swantšeng a tle a dule le bana ba gage ka go yona ke goreng nke tate le yena a tle a te tlhalose gore gabotse kapa go te karabela gore gabotse go ka be go diregile eng ka lehu la mme nke mohlomongwe a tla re botse le ka e ya paki gore madi a bego a le mo paki na mohlomongwe ke a kgogo mohlomongwe tate o be a tsoma jwale ke ya mebutla alright motheletši wa mmotse community radio gona fa le go 96.3 fm tate re mo hweditše magagešo re ne le yena mo mogaleng fa tate re a le dumediša le gona re a leboga tate le bolela le kakapa radio mo pitšeng tše kgolo motse community radio aowa ke a le kwa nna ke nyaka go bolela le lena tate o le a itima aowa ke nyaka lena tate thobela le gona re gona gabotse re be re tloga re dumile kudu go boledišana le tate e sego motho o mongwe lena leng le tate abuti ka fao o ke tata go lena
ke be ke tloge ke nyaka tate ga botse ka baka la gore dilo tše re bolelago ka tšona mo di hloka yena gore a kgone go hlalosa bokaone ka baka la gore re ne le barwedi ba tate fa ba e lego gore ba tloga ba hloka thušo kudu maphelo a bona a tlaišega jwale ba hloka thušo ba tlile go kgopela thušo go rena jwale ke ka baka leo re bego re kgopela gore nke tate godimo ga dilo tše di tlaišago bana ba tate nke a tsene re kwe gore na yena o di tseba ka tsela ya mohutamang. Mara o be a bolela le rena jwale nkane go njwale a ka tla palela ko go no fetola tše pedi tše tharo tša tše re nyakang go mmutša tšona. O ke motho wa go fela pelo. Empa ilile tate a e araba ra bolela le yena jwale ke mokana pile jwale o ka re o ba le bothata ba go tšwela pele a re bolediše ka moraga gore a ko gore na ke rena bomang mola re mo hlaloseditše. Ke kgopela gore ga jwale nke o tšee radio yeo ya tate wena o e bulele e lemutse gone jwale a kgone go theeletša ditaba tša lapa la gagwe tše re bolelago ka tšona moo. Ya mo radiong ya tate o bulele radio ya mutse and then a kgone go theeletša ka baka la gore tate re mo hlaloseditše le pele re mo tliša mo moyeng re mo hlaloseditše gore re tlo bolela le yena ka taba tša 1 2 3 4 awa o be a kwagala ga botse le ge e le gore o be a kwagala gore o fela pelo mara o be a re bolediša jwale ntwe e tlogang e ntla ba kudu ke gore nna pila wa jwale o nyaka go no refa wena mola e le gore wena dikarabo tše nna re di nyakang ga o na tšona tate. Oh ya. Empa rena pele re tlo bolela le yena re mo hlaloseditše gore ke rena bomang re hloka eng go yena. Jwale ge tate a fela pelo ditaba tša mathata a lapa la gage di tlo kgona go lokiša ke eng a fela pelo. O no ba ka mokgwa ka tlhago ya gagwe le ge dilo di senyega ka lapeng la gage tate ga a ne taba ka tlhago ya gagwe.
tota number 3 FM ke tsona tše a re kopanago le tsona ge re le ka go lokiša mathata re le ka go thuša batho jwalo jwalo ge re fetša go bolela le tate a sa kgone go tšwela pele go bolela le rena ka baka la gore ba re ke tlhago ya gagwe go fela pelo jwale re ne le abuti mo mogaleng yena o ba mo fileng founu ba re bolele le yena re decidile gore re bolediše yena ke moka a kgone go arabela tate ge e ka ba go tla ba le tša a tla di tsebago abuti le gona mongaka re gona mongaka re na le kgaitšedi tša lena fa ntwe re ka lekang go lemoša yona kapa go le lemoša yona le tate ka fao ke gore dikgaitšedi tše tša rena tše ga di mo go tla go gogobiša sefane sa lena kapa leina la lena kapa go le segiša ka batho ba tloga ba hloka thušo ye e leng gore batho ba ka no sega batho ba ka no bola ka mogo ba ka bolang empa lapa la lena le tla fetoga la swana le malapa a mangwe mongaka nke le mpotšeng fa dilo tše go lwago ka tšona mo bana ba tshwenyegile ka taba ya lehu la mmago bona ba tshwenyegile ka taba ya go hloka khutšo ka molapeng la botate ba tshwenyegile ka malome a bona o a ile go atimela o tsebang ka dilo tše ke di bolelago tše ga le tsebe gore mmago lena o hlokofetše ka tsela mohuta mang ge mmago a hlokofala bone le mengwe ge mekae o bona le 4 years mongaka o a tseba gore go ne malome ya go a ileng a timela go fihla le lekgono o tsebang ka taba yeo ge o ntše o ekwa mabarebare kapa o phentše o ekwa tate a bolela ka yena malome ya lena go a ileng a timela go thwe go diragalang ka malome ya lena nna mo ka senge ka kwa bolela ka yena nna o ya nna ke nna senge ka kwa ke mme ka mo ba bangwe nna ke se nke le ntsopoleleng kapa le no re nyetlelang go se kwane ga lena ka mogae go balwa le borakgadi le botate lebaka le le ileng la kgona go ntšha tate ka gae e le mošalalapeng tate a ya go nyaka stene sa gage o a tseba gore mabaka a ileng a ntšha tate ka mogae e beile a mafe ba baka eng o ga le tsebe ge le sa tsebe mongaka ke e finyele tsebago ga botse mabapi le ditiragalo ka moka tša ka molapeng la botate swara jwalo professor Mremišo o na le potšišo for wena mongaka professor le kae abuti nna re gona abuti ke na le dikgaitše di šidi tšona mo dikgaitše di go tla mo ki ba re ba kgopela go dira gore ka gare ga lapa go be le khutšo gare ga bona le tate ke na le nneta gore bophelo bo dikgaitšedi di bophelang le tate bo no se kgahlaiše le ge re bo lebeletše ka mahlo le go kwa tše ba di lwelang di no se kgahle ene go bolela nnete go tla ba boima go wena gore o arabele tate go dipotšišo tše dintše di leng gona go etša ka ge o kgona go hlalosa gore no tše dingwe tša dilo di ile di a ba gona mara di a riega o sa le yo monnyane ke lemogile gore go na le ntwa ka mogae ene ntwa ye e tlo feleletša e lweša lena bana ba motho e tlo feleletša e le kgaogantšha le tate e tlo feleletša e thuba lapa la gabo lena e tlo feleletša e ria gore dikgaetšedi tša lena di sepele le kgole le lena e tlo feleletša e ria gore ka gare ga lapa go se ka ba le se se lokang ke sa tswa go thuša ye nngwe family ka ge ba be ba ikemišeditše go nyaka thušo ba ile ba lokolola dipelo ka ba thuša le kgono ba thušegile ka gare ga lapa go na le bophelo a sanka ra ba patediša selo rile ra ba thuša go etša ka ge batho ba ne go nyaka thušo re ba thuše go ya ka nna ka mokgwa ke bonang ke kweleng dikgaitšedi di bolela ka gona
morago ga dipoledišano tša gona. Taba ya ka mo gae e tloga e nyaka tate, lebaka ke gore motho ba kgona go mo leka gore a lwele bana ba gage, motho ba kgona go mo dira gore a se ka nyaka bana ba gage. Bana solanka ba sa kwane le papa go bona ga go nento e tlo lokang ka gae ka lebaka la gore motswadi wa bona o e le go gore ke tate o swanetse go ba phasetša go ba kgopelela mahlatse le mahlogonono. Ga go ne kwano ye botse gare ga bona. Ke lemogile gore abuti taba ye ge re ka e tlogela e le so ga e tlo re thuša, ene ke lemogile gore dikgaitšedi tša ka le tate ba ka ba lekile go lokiša ba paletšwe. Ka lebaka la ge ba paletšwe re ka se no tlogela taba ra re aowa e padile ra e tlogela ka mokgwa e lego ka gona. Ke na le nnete gore medimo ya geno ya ga bomma le ya ga botate e ne le se bonang mabapi le go emiša dikgaitšedi go gapeletša go lokiša taba ye, gobane ke na le nnete gore mogala bo godile a se leemo la gore a ka lwa le bana ba gage, ke leemo la gore a ka boledišana le bana ba gage, a tla a kgona go ba le bophelo bo bokaone. Le wena o le abuti wa tla wa kgona go phela ka go lokologa, se ka tla ke ra go phela le mogalabe, bana beno le wena ba šitše ba go tšhaba ba re o phela le mogalabe, goba dikgaitšedi ge di phela le mogalabe o a kry-a ba bangwe ba tšhabana le mogalabe. Ke na le nnete gore felo fa go tloga go nyaka go dudiwa fase re lokiše taba ye. Dikgaitšedi di a lla mo pa sello sa bona sa mathomo ba na le pelaelo mabapi le tabeng ya lehu la mme. O bolela nnete o ka se tsene kudu tabeng ya lehu la mme gobane bo sa le o monnyane o ka se fetole nto wena o seng wa e bona. Dikgaitšedi di a lla di re kua ga botate go na le ntlo ye le go gore ge ba tsena ka gare ga yona batho ba hlobolega dikuane. Ntlo ye ka bo yona kore e no se be le bophelo bo bokaone, e no se kgahle. Dikgaitšedi ba lla ka lebaka la gore ga ba nepoledišano le tate ene ba šetše ba tšhaba tate wa belege go bona. So dikgaitšedi go ya le ka mokgwa go lego ka gona go na le bothata ba go latofatšana ka boloi gare ga bona le tate. So le tabeng ya polao ya mme ba ne go se ikwešiše ka lebaka la gore ba ne go ngwangwarega gore go ka ba mo gongwe tate go ne le sa se tsebang. Ke mo o ileng o boneng re letša re le ka go nyaka go tsena re bolele le tate re lokiše taba ye. Taba ya go swana le ye a e thome ka mo go lena e malapeng ka mokana ga ona. Taba ya go swana le ye ke re phela le yona. Re na le malome wa timetšeng o e lego gore ke kgale a nyakiwa, malome ga a kry-a gale dipolelo goba mantšu a bo sesi ka mo ba ne go se kgotsofale ka lebaka la gore ge ba bolela le mogalabe tate tata go bona o re o tseba mo malome yena a le go gona a ka motliša fetša a timetša o mongwe. So ke no se kwešiše gore ditaba tše di ne go bolelwa ka lebaka la ge mo gongwe tate maybe a no ba a ithabetše mo gongwe a enwetše thabo la mmotlana goba e no ba polelo ka ge batho ba gagana, gobane ge re bolela re lwa go ba le dipolelo tše di botse tše e leng gore di a tšwa goba tše dimpe tše e leng gore di a tšwa tše e leng gore ka morago ga di kgone go ka phumulega. So mo go na le mollo abuti ene be ke sa nyake go tloga ke go aka ka gare ga ona mollo o gore o time o tloga o nyaka tate ka bo yena, gobane ba ballang mo ke bana ba gage ene ba ballang mo abuti yake ke dikgaitšedi tša gago. Ene ge ba ka hloka mo ba ka llelang gona ba tlo feleletša ba llela diatleng tše di rong, ene ba bangwe ba tlo fetša ba ba fa maele a marong. Ene go latofatša o mongwe ka boloi ke bothata gobane matšatšing a bolekgono wa bona batho ba swa. Ke na le bothata bo bongwe gape šibo bona mo bo e lego gore ba lla ka rakgadi, ba re rakgadi o phela a phasa ka lapeng la gabo bona la gabo tate. Ke na le potšišo e tee ya gore a na lapa le la gabo tate ga jwale go dula mang abuti? o dula yena tate re thomile go thothana le yena maabane. Le lemošitše tate gore o swanetše go boela ka gae ka ge e le phejane. mme mmago le na mama le mmoloketše kae? gona mo gae gona mo ka Kristen. mo European tša bona ka mo Tristan. Le montšheditše lapeng le tate a te nyaketšeng le one, mme be e le ngaka? Aowa. o tšwa go thasišwa se a goroga. Mmago lena o tšwa go thwasiša ga se ya goroga. Go kwagala gore mmago lena o wele a le malopong. Go eng ga mme a le malopong se se le makatšang setopo sa mmago lena se be se bolokilwe a gobaditšwe. Ka nako mme a robetše a ya go hlapišiwa ke mang a tšwang go mmona?
ke malome le mmamogolo ba mo kereile a go betse ka nnete ebile a saela madi ba re go tletse pane mo tse ka gona ke sa tsebeng No, wena Manyana abuti wena abuti tšeo ka se di tsebe di thieletše fela ka mo o kwe ba gaetšedi ka mo ba diala bo malome ba ile ba re ge ba bona setopo sa ngwana bo bona se go betše bona ba ile ba dirang gobane le re setopo se išitšwe sepetlele sa re bitšang maphodisa mission police station ba feta ka ena lebaka la gore ba seke ba bitša maphodisa ebileng na re tsebe alright setopo se bolokilwe go na le dingwangwarego le ile la tswa le lebaka gae le ne le nnoši morago ga lehule ge le fetša go diragala la ya go nyaka go tseba gore mohu o jile keng ntwa ya lena le papa go lena e thomilene morago ga lehu morago ga lehu lebile ka ngwaga mang 92 go raya gore lena le close to 31 years ka moka leilwa ntwa ye e le gona ntwa ye e sa time go sa be le ntwa e tswelang pele ntwa ye ka morago ga gore be gona meloko ya gabo tate le ya gabo mme ke eng se ba se dirileng mama gobane ka 92 ke be ke ne le 1 years nna ke wa 91 ke a tseba so ke nyaka go tseba gore motswadi wa ka from 92 ntwa e le gona go riagetše eng go batswadi ba leloko la gabo mme le ba gabo tate morago ga gore lekhule la semaka le tsene ka gaele a ona batswadi ba bomme a go nente ba tlo iria a ba ne maatla mo kare fane ya moemo ke bona ba nnoši a bane ba ga o bona mo ba latile mo ngwana bona a leng gona ba tle ba ga mo ba latelela ena ge ba le ba bomme ba bolela ba rogiwa like ngwana o moroga ngwana letlapa la ngwana ene ba roga ke tate be ba roga ke papa gago alright goreng le latofatša papa jwale ka mmolai godimo ga mmago lena ao a re molatofatše jwale ka mmolai go mma go rena nna ke buile mmerekong a tšea bike tletse madi fegase a nne a re tšea bike o e hlatswe e sa bone ke mo se ke a bona ke motho o paki ye o e file wena mogala ba gešo o ka re bolelela le papa ra mo kry-aneng ra nyaka le borangwane ra ba kry-aneng ke ne nna ka tsang ngwana ke nka temoreng mogala alright ke tlo te pha nako ka moswane ke tle ka moo gae ke tle ke kgone go lokiša ditaba tša kere thank you malome ka kapa mošate re na le situation mo mme o hlatsošitšwe paki ye e nago le madi taba ye mama o dutse ka yona nako kae ke gale mara ba kua gae bopedi ke ile ka ba botša le bona ba gešo kile ba botša le ba gabo tate o ile a ba botša ga botate ko llela goma a gone mo o ka llelang ba re iše maahlo rena wa tseba mo malome ka kapa ke bona gore dikgaetšedi tšaka di na le sello se segolo ke kgaleballa badimo ba reno bana ba ke kgaleballa a ba sa tseba mo ba ka llelang gona se ke se bonang ke gore go na le moleko o sepelang o leng gona se ke se bonang ke gore go tlo ba boima go bona ntle le gore re ye go dula fase le tate re bolele le yena tate a tle mo a ne le bona re lokiše taba ye ntwa mathomo ke gore ga go ne kwano gare ga meloko e mebedi molokong ya gabo tate le melokong ya gabo mme sa mathomo gape se ke se bonang se se šorošoro ke gore ntwa ya gola e golela godimo ntwa ga e buele morago maraga e le manaba bona ba sega se ke se bonang mo dikgaetšedi tša ka di be di ka se tloge ka gae di atla mo go ne le se se ba bang ba bolela nnete ba tlile ka gae ka 2021 ba nyakana le taba ya malome ke tlo e bušetša meropeng ke ye go inyaka ke ye go inyakolola ke tsebe gore taba tše di sepela jwang mara be ke nyaka gore pele ke ya go tšea ditaba tše ke di iša meropeng e be ke boletše le mogalabe gobane re na le bothata mogalabe ke hlogo a lapa ande go le hlogo a lapa santse o emele lapa la gago ka nnete ge bana ba gago ba lla ba swanetše go llela go wena bana ba ka no ba le diphoso ga kakang ko wena tate santse ba lemoša ande ke nyaka go lemoša bokgaetšedi ya ka gore go tla mo radiong taba ye re e thomileng re santse re e thome re be re e fetše ande dikgaetšedi tša ka ba swanetše go tseba gore mafelelong go tlo fetša go kgopelana ditshwarelo potšišo ke gore na ba ka mo swarela tata go bona na
re tlo mo swarela le tlo mo swarela Eh, segolo eh, thata eh, se ke sa go tsene ganong prof ke kwa o bolelela ba bangwe kgaitsedi aka tate ge le ka hwetša sebaka sa gore le mo gopeleng go be le ditshwarelo le ka kgona go mo swarela ka moraga dilo tse di diregilego re tlo kgona mo swarela le tlo kgona kgaitsedi aka re a leboga ga botse lena mama se le se dumang ke gore tate a boe le kgone go lokiša dilo tate a le gona dilo di kgone go sepela ga botse tate ga e le gore go ne le sa se tsebang mabapi le malome le duma gore tate a le botse nnete ra duma re botse ge e le gore go ne le sa se tsebang mabapi le tabeng ya lehula mme le duma gore tate a le botse nnete mabapi le tabeng ya dilo tse di letlaišang ka gare ga lapa la gabo tata go lena le duma gore tate ge go ne sa se tsebang a dumele a thušege a be ga botse le duma go phela le tata go lena a boele sekeng e be tate wa lena le kgone gore ge le lela lelele go yena nna ge ke le mo ke kry-a lentso le re leloko le le na le bothata moleko o gona ka gare ga lapa mara moleko o le go gona nkebe ba ga botate ba ile ga ba bona bana ba balla ba snape ba šuthela morago ba napa ba thoma ba ema gobane lenyalo la papa go le mmago ka bolona bobedi ga lona be le lekile mme ba dutse mo mara go sene bophelo